Yakni benta jong kubor la OneRash P daga fatafat online shopping store. Hadian balayo iyo branch manager jong State Bank of India Cleariat branch ubalapan kenya kikendon ke sarkar u MLA kamolai uba piti sau kami ulapan pau badiban mudui ijahar kembat pencidom yakum kini kibreu uni MLA kamolai ulak kerpat ru yak sarkar bahkan pentrekam ya kami gele epidemic disease COVID-19 regulations 2020 namar bahak kini kisni bon kibre kibawan nabar kim buramshu ya kekendon bala hukum daga health advisory Hadim melawan hadin benda kalian juga ngal iya ketua kes kemutuan. De plus kalong gila ya skon daga por ke por. Bagi don gibriu ki balit ke Portugal. Kabla bu kalong na kalian juga sarkar me khalia. Kamta me kini advisory daga health department. Tinggal thok kalong go chi chalong show si minister. Benda kalian ngaju un penon kamno ipi un penon kamno ya kene ke me khalia epidemic disease COVID-19 regulation 2020. Kabahal yang badi berkeni kalau ai bor kalau lak kumno kalau bijak itu giwe ki balit kalau ngila ban not FIR buat arrest nabar hang ni kalau don lupa la ka section kaba section chispa prapopra of Indian Penal Code 45 of 1060 kaba nak liang jong police department kala madisar FIR ban arrest ban ya kan pensitam ya gitu gibriu kiba break ya kan ka Portugal pi hang ni kan long ba kini ba break ke Portugal mata umdei kan long tang na ka banta jong gitu kiba nabar wat ki menta ya kini kiba le ya kini quarantine dam nak le ngajong ki ro mar ka information ka ba deputy chief minister dan kran deputy chief minister ro kalau benak le ngaju ula kan syai ba ki don gini kiba ya kiba dan apa quarantine ka benak le ngaju kimi information dengan scam dah kebandak yang kesorkar keperan kami ya kenika keperan kami ya kenika ya meklia epidemic disease COVID-19 regulation 2020 scam kalong ba kitu ki beriu kalong banda ki ba break Portugal hapan syap ke hapan sistem dengan ngaso ban kentu ke sarkar hi ka don kam ban sistem hi kan ni kan kalong ko wei kalong na ka kan nuksa na ka banta ki wei kaba nakaliang jingi kalong ngin hap kalong ya kaba ngin tiket dali ladi kanang balai kanang bakal like kalong nak benda ke jingi bit yu jing pang kalong ki margin marpa kaya sem hi bro kawai de ka pilih dah kaliang ngajong ngin hapan nang ni sakman ngile i kalong bakal kes kalong kalong nang kiu wah nak kawai singi sipat de ka bangi i hi kalong ba uni kona barasi kalong ba undang ne kebetulan kam kalau nak lihat jungi kalau bangin maintain dia ke protokol in self discipline nak tak jingbit jingbiang kalau jeng hilang paro uba piti so kami ulak kerpat ru yak sarkar bagade banyakren bat ka Ministry of Home Affairs kat ba umpat la ban pun ko yo COVID-19 ka sarkar preng kam de ban pin ken ria kam ya kitu kinong trei ki betrei ha ki office jong sarkar preng khnang bakan umon ra jing ya ka jelam ki ba khambon kalau ki ba yo yang ni COVID-19 ki diberi ke bonabar ikidon ki beri bono kidon nak ki BSF ki buat nabar to kidon bede bono Guwahati sini te kidon bede na Bihar sini te kala syai ke darhi ke long ba ki tu ki BSF ki buat nasabar kalong bede maki ki baki ki ora yang simpang te ka jingkat pat ke long jonga ke long ka wei ke long ya o chief minister kalau bon tho ke long sya ka Ministry of Home Affairs lani ke long sya Union Home Minister ban kerpat itu bagi tu ki mentaki BSF ki badan syabar lang long bagi nak lihat ki long on leave alat ki bagi chong syang thie kadang beli ba kadang long bagan nembuk ke jingman dak peta jong jela jingi bat ki marjan marpa kata kalau nak mentaki nam taki paramilitary forces awi pada harga bedi bagi ni central government employee babun ki central government employee ru ko long mata kalau kidon ki HT syabar de pisong thuk ba khambon hi kala bodong to kabon kedon bentak north east kedon bentak kalong lakadi bentak north ya south mat ki bentak ka jingkat pat jongaro kalong hak bai de bakane kalong na bentak central government employee jingkat pat ushe minister kalong bane kren kalong shaw Ministry of Home Affairs dia kalong shaw lamane shaw prime minister lani kemudian Union Home Minister yak ba mentan nam ta joki umdei ban syak kalong makin wan kanang bale nomor ba kanang ban kalong pi kalong safety nam ta ka jong uru safety nam ta ka jong namar kat ko mu jong kat ko mu jing tip ko bangiyo kata kala pau shahi aka jing sisha kalong na kaliang jong Ministry of Home Affairs
eye construction bagi tu ki staff dan syabar cuma tang bagi dan ki seselong ki yo tan sepatong kupa doktor san kupa tendang ta pada publish team ni ilang the whole family kalok ikong ti le government fundia kalong ye nak mata ki staff ki balik whole family ka belong ka balik cuti so bah kalong what one menta song so situ haba son hadir mata wat barwe dia kata protocol kim boot dia kata Kina tu kadau kalong benakan yang jong kini ki central government employee jika partner yang jong sarkaru chief minister punikan kalong bat union home minister yang bamata empari ban pha kalong yaki benon apa ka leave lani ban transfer yang ni pedam peri mata kan silong be status quo ikman ya syakum ni kan bolong kadang balik kan long safety nang yang ni baro